ما تبرس كرن أو ما دبينن نيروشين دوتنا كيف ما بمسيحي كان أمنا وتنا كاسب مسيحي كان أصلا مسيح دوغي دوكا هوت معناه برتش دوجيك إنسان خلاص كه نبس هوت إنه واجبي أو جد هوت خوستن ويشتهوت نو مسيح روح وحياة ويشته أحبه أتخوزم أنو كي تزونه پیوه خوده گوتنه خوده قوت دهندر ده های هیزک های دوغه دنکر خوده دوغه گوتن گو پرتش ده حیاته منو تادو كوارن غيروندن انو كي ادخوزم كلمة سر هاي او كوت هاي ده حياته تادو تزونه ازو تفو انو كي آياته ببينن يسوع دبه ده انجيلي يوحنا دو انجيلي يوحنا دو چور آيات 23 دبي يسوع جو من يحبني يعمل بكلمتي دبي يجمع حاسكه او ايش بايفي مجي حاسكه ايش قلتني مجي حاسكه پر كان دبنچ اري ام بنر مسيحي وحزكن بس اورت امنا مسيحينا بس امج مسيحي وحزكن يعني تازوني صار يعني فلسفوكت انت ام صار مسيح زونن بس مسيح دبه يجمع حاسكه جركش بايفي مجي حاسكه فهو كلمة سر ناخوندنا نوبينن دبه ايش بايفي محاسكن ونا بس بايفي محاسكن بوشه ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا الذي لا يحبني لا يعمل بكلامي وليس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من عند الآب الذي أرسلني. واو كلمة سر هاي دي إنجيل ده بس لأنه ما ناخون دبي وما نزوني بهافدفو جريدو دبي إيج ما حزناك شورة ما حزنوك نبى شورة ما حزنوك إيش خديش حزنوك خدي عشون دم نوكو پر کرمان جواب دهن کرم ده دبی دلیم پاک خدا تنی زنه اچان چقصو دلیم سپیه چقصو تشوره خدا حزکه اره لی تش مسیح حزکه اره لی ت مسیح دبی اغفرو تعاف دکه مسیح دبی احب عداكم تعاف دکه مسیح اونو دبی مسیح اونو گو ایج محازکه شوره محازکه نه بس شوره محازکه شوره ای اشوندمج حازکه هوا کلمه سر شیفرای نکات داره انا كان بيتوقع بعد شيرن دوغه دان خدانت کارت سور دارن که او بکن بدزيكو ده انجيل دو كلمه سر هيا ده عنده نجعل لنا منزلا يعني ام دكافنه وكليت بمارو ارتخ مال ده بدن من ما حفتي چيني سر الكلمة صار جسدا وخيم بيننا ما حفتي چيني سر ويدان كرنزهم قوين بمرابين نام مرابين شوره خده دهندر تدب بدن به دهندر مدب بدن به وهشت أحبه از خوزم اونو کی كلمة سر دوغه تا زوني رونوهيد حياته تادا چد بيد رونوهيد حياته مدو چد بيد گتهاره يوحنا ببينه انجيل يوحنا اصحاحيه که دبي دست بيك دو پيف بي و پيف جمع خدا بي و پيف خدا بي و هاو پيوش دست بيك دو هابي بوه پيوه گتش چه بي و بغير وه پيوه تشتك چند بي من ما تكون فيه كانت الحياة وهذه الحياة كانت نور للناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدرك النور تزونه كوري من أي تشت كوري مدو أباورمندم جرك درونهيه دو رونهي هبه رونهيه خود ادهندر مدو هوا بلد که نشوره خودت حياته مدو دبي دست بيك دو پيف بي و پيفو رونهيه و پیوات ده حیات هست و پیوات رونوهی شوق داده و ایشته احبه خوک بروکم علم سیر دکن از دوغه دن دکم از دوغه تصرف دکم از دوغه اعلان دکم امینو که هن سر اعلانجی امینو که یعنی اونه قصیره معاف کن از نکنم اونو ببیم هوا یک هوا دو هوا سه ترتیب که دینم تل مول دینه تب خود دینه تب خواب بفکره جان تشتاد حياتي هذا هاي لنا
پیو رونهی ده حیاتی من اش خوب پرس کن شوره خوده ام انجیل دخوینن بس ام تسارو در باز دبن یک جارو جی ام نو خوینن بس ام دبیسن ام معزو دبیسن ام دبین قسیس اونوگو نه قسیس اونوگو مثلا دبی 17 بار مدن بس عبار دادم دبی مثال مدزه بس عدد دزم خیره اشغال دزم او وقت دزم دبی ورا ماکه افرا دکم کارونایی دهن درمدو دبی سر خوصی خودن ماکه ادن دکم دبی سر بیکی خود ادن دکم کارونایی کو یعنی اگی اونو کی هوینم دینم پیشه شوره خوده چو دبی ای بفتحه رونایی و ایشته پرک وینزانن خیره انجیل قبیل نکن تدا رونایی های يعني السيدات رندوا هذا كانوا ماجي دغام شباب بين قلت كي حب الشباب دارخي خاصة نينكي بر حمامه تونو خبر رونويه دكي تكي وزيوان كي واري تعويتا فحص كانوا كي بس تنا عجبون دي جيجنده تزيوانه دار دخي زيوانه راش خيره تدبي مشكلوك داروچ كي مده هوا خطيه هوا تشتكي نار ند بدنه مده منظره من تشويه دكي ادار دخم جا ازو تو حیات خالگور روناهی مسیح درخن چه قصا زیوان که ورن در هو تبه به مخ که داره نه زیوان مخد لحمی که داره شکت که دارن و ایشته انجیل به مرد به دست به که دو پیو بی و پیو تدا حیات هبی و تدا روناهی هبی اما قدیمه چه ده که منو همزانه بن مسیح ها روناهیه ويشته علاقات ما افكار ما مولد ما كوري ما رونوهي تده هاي آياتك هاي همونو كي صفحوك بقل بينن سسه بيستو ياك ده ترجمه واندايك دو پر خوش هوتي من دار خست معناه سسه بيستو ياك دبي اي حق بطبقينه اما من يعمل الحق لكي انها بالله واو فان دايك دو تشخصو خوشوتي معني حياتي خوشها بس انه فان دايك بالله معمول تزونيتش هر تشتكي ادكم هر حق كدكم به رونایی خوده هوتی طبقوندن تزونی ویا تو پر خطره هر تصرف که ادن دکم هر گوتن که اثر اشاراتو دسکنم او ای تصرف حیاتی مدو بالله معموله درونایی دایم لیب شفرشی دایم انا زونم چقص اعلان ده بیش تارا بس جمرو واو هر تصرف که التلفینه خود چه سیر دکم ده شفرشیه ده رونایی تده های انو ترسم التلفینه قددم از نو بلکی تلفینه مفحص کن اچه تصرف دکم اچه دن دکم ویشته مگو دست پیکه دو انجیل کلمت سرت ده های کتکو نبه شیفره گنده واکه ده حیاتک تده رونایی بعیشه حياتك تقدر رونوهي وإيش أنا ترسيمة فلان داره فلان منطقة كهار فلان منطقة كده داره ملهاره أمين رونوهي مسيح ده حياته ويدوبه ورونوهي بيش پر کسی رو رونوهي بيش پر کسی رو وإيش دبه رونوهي أو هر یکی کار کی بکه دورده دبه چه اما الذي يسلك في الحق فيأتي إلى النور لتظهر أعماله وتبين أنها عملت بقوة الله هر کارک بی او از دکم دوغه انجیل قبیل دکم دوغه اشوره خود قبیل دکم هوا گی مقدمه ها و مقدمه يمكن شرق الاوسط ام
پر پی نفکرین او جرام پیدا نکری دام دبین یلا انجیل بیشتر سرای انجیل مزگینیه یلا شوره خدا قبول که و تیکه نو گرک ام بکوربین تیکه ونه گازو توجهونه بن دهندر شوره خدا دو شفراتن هان گرک واب مرحله که پوش مرحله دیه پوش مرحله سیه پوش مرحله شوره الیه نأتی و نسکن عنده لنجعل لنا منزلا ارتخچه ابراهیم میزنن خدا به ابراهیم را گوچه واو اخفی على عبد ابراهیم ما انا فاعله تزونه دبیچه از کنمج ابراهیم واشرم از که ببیم چه تخیل کن یسوع والاب دهندر مولت عدد حوار کدانه حوار به تدبیچه یسوع اینو کاره ایوه الاب رنده فكرتها خوشة طيب كرمونش كي خلصن إنه كاري لو ياك هاي بس بداري مثلا دلي خوفانا كري عم تشوكن إنه كساكني من دلي خوفاكن أزتا فهارن دل دورينن وعم سارجن ده بشغلان تخيل كحوار يعني أنا دو جي وبيرا بيدا فكر مع دبم دوغي في آياته دبي وعنده نجعل لنا مسكنا يعني هوت كاتندري مولخو اجور هم سر انجیل رو در باز دبن بیا روتین ده حیات مادو نو خوکت بروکت ما ای اروپا الور ای شرق الاوسط از تو کوربین تکون ونو کام ساکن مسیح چو دله فهمی ما فراب به ام زونبن امریکا زونبن ده افسوس دو دبچه اسلكوا سلوك اولاد النور قلت عارف هاك نحج كي نهار من كجمي نونكن شو لوين إنهم كان دبي إصحاحه بينجذو آيات حاج دبي اسلكوا سلوك أولاد النور يزونن أكدوا شيء مع خوفانا وشيرم ما مخالفة خور أرم أري بس تزوني سوجة شرطي بي سوجة فلان حاكم بيت كلاك مرة شيء سلاف ندام أو دائما أم مبررات دينن ده أفسس بينج حاج دبي اسلكوا سلوك أولاد النور روناهی ملود حیاته و داره فواشتی از خوزم تو از وزانبن دشوره خدا دا روناهی هست دهندر مسیح دا روناهی هست و یعنی بنر معادله بنر از تو امتین کنیسه مشوره خدا قبول کرد دهندر مدو گرک چه ببه روناهی هست و ارتو خمشرشیه على امهان ساكن الان مصطفى دبيتشه على ساكن برجي ما دبيتشه على ساكن نظم تبي ونعج بس شري الان مصطفى بيمنكو شو له دعوه كده دي ما فناكي او فلان جي جزء كيش توقعاته خو بس كاس شوره خوده كوم جماره اول نوده وإيش أحبه مسيح جماره اول دبي استكوا كأولاد النور مجوار هاول دو مجود غير شوره خوده هبه وينزانن شوره خوده صلاحية جنده قرونهي هبه صلاحية جنده رو مثلا جو ملا رو چه ببه خوده گوتنک جو وينزانن آنو کی هوا اجتهاد شخصیه از تو دوغه ام شوره خوده اعلان کن و دوغه شوره خوده ام اعلان کن و کی استیر که وينزانن رو که جروا صلاحیه گنده خلاص به بعدی 200 سال و 300 سال و 400 سال و 1000 سال واره بنزون یک الفر ساکنی گو شوره خدا اونا دبه لانه صلاحیه شوره خدا تنایه و اشته صلاحیه رونایی لامبا نوشوته نه وکی وی لامبا نونا شوره خدا لامباک دائمه و کربه و اشتراک رونایی گوتنه خدا روناییش حیات منو تارو گام خوفه حسکن دمول دو تصرفه مال پیش قچ کم هست تصرفه مال پیش افده تصرفه مال پیش مجتمع تشتن چوچه کن ده حیاته تا دو اختباره تا ابتر به ورور توی تشتنوش که عالمی تچوانو دکه اینون که بری انجیل بخوینم اجوا کتابیم بس من انجیل خوند چعوه موابی ورونوهي دو شعبما اهاتم تجي دخوزه بغيره ضروري تبقى سيس حتى توعصك رونوهي هابي تعالون كر تدنكر ويش تعمكنه كو سر اعلانه
شوره خدا دان کن امین اوه گی مقدمه اوه هین ما ام نکاتن کوربین ملو خیروه به جمع تعمل کن اوکی ام که جه مثلا مقدم وقدن دقیق ازو تو و اعلان دکن دقیق ام گوتنه خدا آشکاره دکن خلق گید بینه از اونم گرک یعنی الگور علم سر دکن او البر انجیل متى آنو دبه انجیل نظام چه آنو دبه سری ما هفتت پیش امه وا بکن بس نوکا ام مقدم و کجوار دقیق از او تو شوره خدا اعلان دکن دقیق ام آشکاره دکن ده انجیل لوقا اصحاح سیه سه آيات ده وفي زمن الرئيس حنانيا وقيافة للكهنة كانت كلمة الله على يوحنا اوكي فيوحنا المعمدان هذا نات تلميذه دبي شوري خده انه اعلان که السر شعب يوحنا دوري دبي شوري خده اعلان که بي شوري خده اعلان که فيسبوك هابي تيك توك هابي اوكي تشبي كليه لاهوت خادم بي منصبك بربيت كنيسه ده تنبير ده خست نو ترانيم ده گوتن نو دبي دوره وی بی گشوره خدا اعلان که او چی فانطلق الى جميع نواحي المحيطه شخوره بخوینن من خیر نوخینن آيات سه دبي فانطلق الى جميع نواحي المحيطه بنهر الاردن ينادي چدکه باندکه ينادي دغه از تو شوره خدا بر یوحنا هوا شوره خدا بر و اعلان کرد نه بس اعلان کرد دبه وجود داره وقت گوتی کتاب پیروز دبه کما کتب في كتاب اقوال النبي اشعياء صوت منادي عدوا طريق الرب اجعلوا سبله مستقيمه كل واد او واد سيردم وحر چوكه سينخفض وتصير الأماكن الملتوية مستقيمة يعني دبيك دغير نوعي هبه شوره خدا تشتي شوش که دغربه به خيره لأنه شوره خدا اعلان بي نبسوا والأماكن الوعرة طرقا مستوية فيصير كل بشر الخلاص فيبصر كل بشر خلاص الإله هر انسانك خلاص بینه ببینه دوغه چو دست پیکر اعلان کر شوره خدا اعلان کر تو داره شوره چه ولا قسیس کنیسه ما آنوه نیود امهارن ملو کنیسه ما آنو به ملو دیکوری خورن به نظام ملو منظره ملو مرو کنیسو که چه که نظام چه به او مرکز کی چه که نو ازو تو دوره منو تو ازو تو وکی یوحنا امهارن شوره خدا اعلان کن او رک او رونوهی چه به تبه وانا عجبان موضوعنا چاتنا يا خيو انت چاتن دك انت مساله چاتن دك عم كي بچينو ما كلو داره العفرين او كوبونه او قومشله عبد به هذا بچيمو كنيسه خابات ما يسبه نظام چه بكرا وخلاص او بو نا او بو كوبوني اوكي نو تكي هاري صوت صارخ في البريه فانطلق ينادي غير مسيح خلاص مين تنايا روناهي بس مسيحه ملا ام نوکی حزبا بنونو ادرالین رابی یلا امان کردستان تحریر کن نوه بصبر شبیبه ام ترامپ کن نه مسئله ام هفته ترامپ کن مسئله از تو و شوره خدا ببن و اعلان کن ای اکه نهدوک چه بی دبه و شوره خدا بلو بی تزانه دوغه
مسیح دهندر تدابه نجیاز پر هبن نکو مثلا پر کرد به یلا ام نهدو که چه کن نظام ام چه بکن ملا خلق گیمون که تزانه شوره خوده هبه نهدو دهندر تدایه نهدو دهندر منو تدایه رونوهی دهندر منو تدایه جیاز وی کتینه جعبه ما وی کتینه لأنه مسیح دهندر مدایه شوره خوده دهندر مدایه گفت تمام بکه و تهره حتی 21 میزانن نتیجه رونوهی چه دبه؟ او نتیجه شوره خودت حیاته تا دهبه؟ هفتی چینی مگو ملائکه صاعده و نازله کدیل دلوره تعیشی ملائکه دا صاعده طبقا ناد حیات خود امین دیال هفتی چینی دبه قصیص یلا شوره تا گوتی رو بی 3 جارو خسری یا 2 جارو انوزانم ملائكة صاعدة يقول كوني ملائكة صاعدة ونازلة تدي شو طابقي اینو زونی جزونی پس که تعرف منو نتیجه ایمانتا نتیجه سلوکیتاش نتیجه تشوره خوده ببه دزانه چه دبه کام سکن مسیح خود حیات ما مسیح کت مول ما کت بدن ما دبه شعب جي عمدي وانفتحت السماء وهبط الروح القدس متخذا هيئة جسم مثل الحماوة وانطلق صوت من السماء يقول أنت ابن الحبيب بك سررت كل سرور تزونيتش لأنه رونوهي هاي ولأنه شوري خدها هاي عزمان حوفة تفاده به وشافوا رو تدبيسه أنه تقيزو خده تلوي خده أما الذين آمنوا فقط منحهم الحق أن يسيروا يمكن آياتي تاوري برمز في كنيسة وعظ قريبة آياتوية يمكن وعظوك نوري إلا أواد بهم مع التببينة نالا أنه منظري مرندة أو شكلي مرندة أو مكوركي رند كري دبي أنت ابن الحبيب الذي بي سورة نو لأنه مسيح دهندر تادوية ولأنه تشوري مسيح دبي ولأنه تباي في خده دبي واشتهاوه دبي جزء كش سيستميتا أنه خده بوفكيتا وازوني انجيل يشتهي چي ومعنى چي انجيل نبس انه يلا لو ايمانك معناته خلاص به اره وديرو شوره خده اعلان که شوره خده بمشه شوره خده بطبقینه شوره خده کدو چی بخوره ببه نزانن یک جور از دبیم و دوجی من شخص کدی وعظ ذکر پر خوش وعظ ذکر دگو انو کی كتاب مقدس وكي دغيت تنزيل دكي دبيت جزء كش تلفينتا زونه از که جبتار ببیم خوکم بروکم دغه شوره خودت تنزیل دکه حیات خود به جزء کش حیاتتا دبيت جزء كش حياتها أرتخ تكدو شيء التنزيل دكم أرتخ تكيجان برا برجر كان دو بير يكي روج أمريكا دبي قاسيس تكيجان ترجمة دخوينه خيره دبي ما ترجمة تدو خستي معجبون مگوینا که موی ترجمه دو خستی خیره وی ترجمه بی جزء کش تلفینه ما اگیب مسحینم اوی برنامجی نو مسحینم و اشته گیب مسحین حیات خود افکار خود ثقافت خود عادت و تقالیدات پی مازن بینه بس شوره خودش حیات خود ما مسحین شوره خوده ما مسحین ببه هاليلويا بيك الاخر ببه صباح الخير ببه شوره خوده تنزیل که دوخه داونلود که نه برنامج اپر نزانم یک جا رو دو بازم شبا بعدم خیره خب وایج مرا به مسحین وای بیلن خیره بکن تلفین تجبیه بس تجارم نگو تیوی برنامج به مسحین لانه هوا جزء اساسیه اش تلفینه امین یا احبه و اشته مسیح هشت خلیقه عجربه مسیح هشت از و تو شوره خوده بعیشن و استقرار به سرما و مسیح هشت رونوهی ده حیات مدامه از که اونو دوغه شوره خودت حیات تدابه و علان ببه از که دی سهر مرقص هین هم سلسله مدست پی نکری اما بس مقدمه اوکی از اونم اوارع دکم و این ده که عجزیه که این فهم نکری حتى نكو ما جي استوعابه مفهومه قوليه اما محالاتكم قولي بكم انا بهم فلان ترجمه وفلان ترجمه بس عاد خوزم و ببم درکه اونزانن شوره خوده چده که خلقه دکشینه تجذب نه بس خلقه والملائكه اونزانن در دوری تا گرک تمی ملائكه هبن وارن خيون
او حنون هو حنون تویه قلت شوره خدا ببینه مرقس دبي ياك دبي واقتاد الروح يسوع إلى البرية فقضى فيها 40 يوما والشيطان ويجربه وكان بين الوحوش والملائكة تخدمه تزونه در دوری تا اشخاص هن وکی و عشان تصرفی گنده دانکرنه گنده هر تشتی گنده بس تزونه دوغه مسیح ده حیاته تدابه و ده هندر تدابه دوه اورته دو ملائکه دبه ملائکه تخدمه ملائکه تخدمه کی دبه مسیح ده حیاته مده ام دستی خورا دکن چند دکن چه در دوری تا و عشانه بزونه به ملائکه خوده دانیلن اما ایمان دکن و ایشته مگوز سلسله او مقدمه هست که چکم مقدموک روحیه مقدموک تعلیمی روحیه از تو ببینن گتهاره یوحنا ساکه چو خلق دکشه جمتا خلق پیتا دکه نکو از تاب درک گیرم ته بحثه تو مجبور ده به تو مجبور ده به اچو که ماجور که وابیم قلت ببینش 35 دو از که بماشم یوحنا المعمدان گو و ده تلمیذو ساکنی بی گو 35 گو هوا مسیحا هوا برخی خوده ایک گونه عالم روکه تلاميذ يوحنا هشتن و بي كي كاتن بي يسوع كاتن يسوع دماشي ديرو كيدي اندراوس دي سمعان دي وديرو تمام كر ويدماشي تشغورونو في مقطعي بماش ساكا كيدي فيليبوس دي فيليبوس فيرو جو جوار بي مكاف تشي ديرو اندراوس وبطرس دي ديرو فيليبوس سي بينج او تشال بينج وجد فيليبوس نسنائيل وقال وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة والأنبياء في كتبهم ورا يسوع ابن يوسف من الناصرة باش نسنائيل جو تشتي رند جوه بجورية داره اج اصحاح ياك ودغه يسوع دي ورگو مدی دوغه تعلمه دکر تا چو دی دوغه ملمه دکر تما تا شوره خوده اعلان دکر ساکر نستعین دبه تا شوره خوده اعلان دکر دوغه تا شوره خوده اعلان دکر از انا والاب واحد دوغه تا چه اعلان دکر یا رب خلاص اسرائیل که چه وقت چه ببه دوغه تا وادگو مبیست رأیتو که تحت التینه دوه لحظه دو دوه دقیقه دو وأنت مسيح ابن الله خير دوغه تا شوره خوده اعلان کر و تا ایمان کر تی مسیح ببینه و ایشت دوه لحظه دو نه بس تی مسیح دبه وینه ابن الانسان ببینن پینجو یک و ملائکت الله صاعده و نازله ورت خویا آیاته کوک ناخونه دیال هفته که ملائكة الله صاعدة ونازلة تزونه ناتوليه بري توليه دخوزم ونو دوی مقطعی دو او دوی قسمی دو مخوست اجوار اولدم انو رونوهی ده هندر تا دو ای حیاته تا بغیرینه بی کلک خورو ببین رونوهی شوره خوده المسیر دکن ای قحوه وادخن یول شغل موکینه دو جون یا نظام چه دکن او که ایواری المسیر کن ببین رونوهی شوره خوده حیاته منو تا بغیرینه ازو تبا اددیه ببین ازو تبا شوره خوده اعلان کن عزمانه و ببین ازو توا اسیه شوره خوده اعلان کن خلک ببازه جمع نبراوه کی ایمان ده که ویسیتشتن اوه قسمی سلاب بیجو عزه اما قسمی دیه من عاجزین کی ربه باره
وقتها امکان که این 20 دقیقه وان اوکی یعنی گون 40 دقیقه از میزنن در و وحزه حاضر دکم معنی به 40 دقیقه میگه تو اول ما بین نهارن او وی نوکو هم اونو دکه دبیلو بس دو بسبب طول بالك نوكو زبده نوكو روينه نوكو اتوقه امين قسمی دیاد خوزم خو واره ببیم دوغه شوره خوده اعلان کم مجدی خوده رمته خوده هیبت خوده اشکاره ده بیم منزانن ده انجیل یوحنا دو یوحنا تشتکی پر ماکن اعلان ده که اد خوزم بخو پنجن بس چور بخورو ببه چورو تهرو بخورو ببه مگو اسه مجتر هول دو و کی خوزه واره سیرات بکشینه پوشه تولیه وعظه نمشکله او ای ازمیش دکنه نک شاطرانه بس اد خوزم چور اعلان روحیش خو تارو بیلم اعلانه سلف سیراتی بوفکه سورة الاب تشويه بيه اجماع اب ذكر يعني انه اجماع سورة الاب ذكر نو میزانن سورتی بوف که دبه کعنیه منبع ينبوع احس کرنه تكون بكعنيه رببه هاف كعنيو مية او نيره خير تبكعنيه رو نكون واببه وتكب خده رببه ذكر حس کرنه فام دبینن د انجیل دو د مجدی خوده و رمته خوده و هیبته خوده ذکر لانثى وإيشته د انجیل یوحنا دو به کلمه مجد ورأينا مجده مجد ابن وحيد عند الآب وهو ممتلئ نعمة وحق وإيشته أحبه مسيح هاو سيراته هوت اي بريجيو المامينه حقيقته بوفك بوفك خده بوفك خده بوفك جمنو تاره جماعه بوفك انه ويش تبر كان نكون بخدير بين اي بوفو ينزن خير قسريج بوفكي خو عقدين تخير جبوفك ونادين او حقي وانخور او ظلم دين او برتشت ويش ته سيراتي بوفك هو تشويه دن وإيش المسيح ده إنجيل ده هوت بري جيو جمارة شدو غربك سورة الآب ببه خده بوفكه تاي نبس واد به هوت جمارة كشفك هوت اشترى أشكاره بك كود كه ببينت كه إنه كه از اون موجودی و اصحاح خواند و اینه که هنک هنه لاهوت خواندن و هنک چین مکتب و هنک چین پردارو بس از خوزم تفاعته خورو ببه و ببینه یک دو حیشت ما من أحد رأى الله قط ولكن الابن الوحيد الذي كان في حضن تشيك في حضن ياك داو حيشت في حضن هو خبر عن هوت خبر ده انه خده بوفك اشتار دبه هو الذي كشف عنه هوت اشتارو ببه انه خده بوفك اشتارو تبتاني نيلي فحقيقته که هوت مسيح جنجيل جمنو تارها ولده انه خده بوفك واشته عم دبينن دبه هو الابن الذي كان في حضن الاب هو كشف عنه هوت جمارة اشكاره بك ايه دي خوزم تربم انه مسيح بدون خطية بي في جنابي ويشته جيب مرض بين غيري مسيح ده حياته وادو تنايا نو غيري مسيح تنايا ورن عم بهافدرو ببينن ساكن هوت شبكة مسيح هوت شوره دو پیر یک عده بینم سر فیسبوک مشون شبابر مگو باش خورو گل وینه دبیچه هگر وین مسیحینه وین که بفتلن مسلمان او بفتلن نظام چه آنا بکن ضرور تنه نو ما اینو نکر ام مسیح ببینن ام تحریر ببینن ام بقچک بن ام قچک خدا بن ام نیرو شینده وارن شینده هن شفراشیه و ظلماتیه شینده هارن حیاته باره بكيشن حقيقة وادبه لأنه الطعم ناكر وإيش يا حبة ساك خطية مسيح في خطية بي قتهارة إعلان عن بر المسيح
انجيل هوت اعلان که انه مسیح بار و اشته هوت ما تبریر که هوت ماجي تبریر که در رساله يوحنا دو يك وأنتم تعرفون أن المسيح جاء إلى الأرض لكي يحمل خطايانا مع كوني بلا خطية مع كونه بلا خطية فكل من يثبت فيه لا يمارس الخطية والذين يمارسون الخطية فهم لم يروا ولم يعرفوا به قط وإيش حبا أزو تفو دخوزن حياته مسيح ده حياته مادوبه خطية أرتخ تزاني دغيت خطية دكه معدي تاجل أفضل دكان لأنه مسيح دندر تاده لأنه شوره خده دندر منو تاده أرتخ أنا كونم با جغرو كخ وخلو أرجيلي وخا خبرو ببه تبيد حاسه تبزم ده حاسه تنارندي كده كده تبزم ده حاسه بس يواجه هذا دبي لا يعرف المسيح قط ناني زيك بي وإيش تحبه إيه كما جو هو تجمعوا إعلان كأنه خده بوفكه إددي هو تجمعوا إعلان كأنه عم كونن ذي خطية بعيشن إسسية نفس جوه مكتوبة رسالة يوحنا آيات حيشت ولكن من يمارس الخطية يظهر أنه من أولاد إبليس لأن إبليس يمارس الخطية منذ البداية وقد جاء ابن الله إلى الأرض لكي يبطل أعمال إبليس إيه دي ونيش سحر وشعوذة ونيش خرب خلقه دكانن يعني إنكو مبارخ أو قربان أو نظام چه أو چه هاتش خده رو خده چه خور گوشت خور دبي جاء ليبطل هات بشكينه عمل إبليس ونه سر زوراتو ونه هين معناه لأنه أم يزدين جراك جماعنا ولأنه أم مستمون إنه جماعة خاصن ولأنه أم فلان أم حلاوين فلان تشتو جماعة خاصن إنه هاد به مسيح هاد لكي يبطل أعمال إبليس بري ويد غام نم سبين سر يكي فلسطيني بي سر قربان دانكر مگو أوكي جنوكو أم العزمين بانو مسیح حبیلت نبی گو چمو مگو چونی من قربان بکرانو گونو مگو خیر نکو این دکن سوال خير لأنه خطية حياتي هذا ويشتى قربانه دكان ويشتى مسيح هات يبطل عمل إبليس هات في قانونه بشكينه نوعي ديه هات يبطل أو يسيه هات يبطل عمل إبليس ايه چوره نقطه چوره هات ملكوت الله اعلان که در انجیل متی دو هوا گی مقدمه سر انجیل و این هفته تیجی جزئی تولیه به بلکی نعمتی خوده اصحاح 4 آیات 23 به وكان يسوع يتنقل في الجليل كلها ويعلم في المجامع اليوم ينادي ببشارة الملكوت ويشفي اعلان ذكر شفاء چدبي می‌زنن یا حبا دوغیت اعلان دکه شوره خود شفاء مالت داد چه دوغیت اعلان که سر ملکوت نو ملکوتی خود اونای ملکوتی خود اونای ملکوت شفاء چه ببه و تحریر چه ببه و ته شوره خود اعلان که مال خود و مالت تحریر ببه نه بس دور دو به د انجیل یوحنا دو هفت از اونم نکو یکی بیت پر آیات درخستن یازمیش که معلومات نشتار آردن افیده تا بکن روکه لوقا عفوا لوقا دو حفت لوقا دبي فرسينو هوت برسكر متى يأتي ملكوت الله فأجابهم قائلا أن ملكوت الله لا يأتي بعلامات منظورة ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك أما فهو أن ملكوت الله في داخلكم دبيد هندر تادوية ملكوت الله جزء كش حياته منو تاه بوچوية خده جزء که
دغه اجوه عائله به اجوه وایشته یک جارو دبه گت چی درو تو چی سر مریا او تو چی فلان نکو خوک برا که ما پرک دو این سوریه نه کوبانه و عفرین و قامش تزانه اد خوزم تزانه به نو ملکوت الله دهندر تعدا به دب فخر سردند که شبابه ما سر فريق خودند کن او سر مطربه خو به فخر دند کن سر فلان انا خو کریم وکی فلان در ناخه خود ریش کردن به فخر هاود بدن بس ملكوت الله دندر منو تادو بفخر أراء مسيحيمة وبفخر أجزء كج ملكوتم دبي ملكوت الله في داخلكم تجبر خش كخوف فايدة كي تفاد الشارع تدبي هار ملو كاس نزوم بيت اللي منه تخيل ك تب كاسي رو دبي تناقي زمنا خوفاشر نكونم بشيخ هالكي ببيم تا إيمنا تكوني وابكي ازو تفون بشرن عم نكون وابكن خدي ازو تفو تشيكرن بكل فخر دبي وين شوندن قوي روناهيبن وين جزء كج ملكوتن وين جزء كج ملك وازوني خير انجيل نمرغوبه لانه اعلان تدهين لانه اشكرابين تدهين لانه قوات تدهين لانه سلطان تدهين لانه عزمان وعده به حافته هم نو دخوزن شي ما بكاسيتنا اما برضو خون بعد خون شي ما بكاسيتنا ما جو ايه كي اعلان عن الاب المسيح بدون خطيه مسيحوت كوري ابليس بشكينه انجيل اعلان عن ملكوت الله تزاني كتبانو بگوفشه انا بگوفش ام عفرینی پر شاطرن ام بگوفشن تولیه زيت داره تزانه زيت چیه؟ زيت ازو تاو وریث نج ملکوت رو درومیه حیش دبه قچکه خوده ورثت الله وریثن از خسته خود خوزمش خوده میزانن پر جارا بری اخاک ما بخوده رو دبیم چه خسته مچو نکوب مدوکی ابن الضال کوم ده اسکی خوارم برافم نو ازو تاو جزء كج ملكوتن جزء كج انجيلنا جزء كج شوري خدينا و شوري خدي دهندر مدو رونويه دهندر تادو رونويه دهندر حري اكيدو ويشته هوت كوري ابليس بشكينه سر حياته تا وسر حياته ملاتيما وانجيل هوت رونويه بماده والمامينه انه عم جزء كج ملكوتن وبوشه از وريثم وازوني انجيل چيه انجيل نبس كتاب كبتادم بن جسر او الفلون داره ايه وتنزوني بخيني تهاره بشاوتيني ورق جرك تابن معناته بيسو بفخه همچين بقاع هنكو انجيل بري بيوا سوبه في دخيول الجنوب نو انجيل ناو انجيل جوه ماستره شوره خود جوه ما كنتره شوره خود رونوهيه منو تاو الشفرشيه دار دخي امين يا حبا الميدكم انو كيفه تعليمو في دا بجمارو دوغه ام بانجيله خودان دكن ام سر بلنده دانكن اجزء كج ملكوتم وملكوت جزء كج منا لانه ملكوت دهندر مدويه وعنده نجعل لنا مسكنا امين جركت شوبه تخيل ك ملكوت دهندر تدويه والاب والابن والروح القدس دهندر تادونه جركت تشوبه به دوغه یک ته موله مرا و تجاه حزكه و كواره اما شخصك يعني مثلا قسيسك او دارك جدار وته او كواره ادارم جير استقبال دكم خير ابي شوب انه كواره جامع پوريك نون واخ او چوكه بخي رند ام خدي خو و استقبال كن خير هوتي هندر حياتي تدوريني كيا او قسيس اي قپجره به بوفكي من المولا دیسو که واره سر انجیله دن که رو بنام پی بسک اونو کی هروش خورال میکه ویست به اونو کی لقمون واره که من واره خوزم ویت شنا اونو کی اعلان کم سر حیاته ما و سر حیاته کنیسه و سر حیاته هر یکی ایا که از تو درونایی خدا دابن ایا که از تو النور الظلمة لم تدرك النور چقص حياتي من شافرشته دهبن چقص علاقته ما
شورش تیده هبن هرو ببه یا رب روناهی خو بشین هندر ما پیوه خو بشین هندر ما هرو اد خوزم در روناهی دابم حياتي من پر خطايا هنا حياتي من قلت الأوروبا تل كندا تل أمريكا تل الشرق الأوسط حياتي منو تافو پر گناه هنا پر خطايا هنا هرو خوش أوارم بشي خده ببم يا رب أم محتاج روناية تاما روناية بيفيتا أم محتاج يا رب شعبين مذاببا سر روناية تا قنجكن هانا دهندر مدو شافراشنا يمكن دن اتجاه كل فتيت دو او اتجاه خدانيت دو انا زم في مكتوباش كيرو بي بس مرو بي پر يا رب ملو ادهندر روناهيت دو بم روناهيت ادهندر مدو بم يا رب الميدكم بيوري او بسبه دغيام شورتا اعلان كن عزمان فاكري بي ملا ام ببينن عزمان فاكرية عزمان فاكرية تو اشكاره دبه هاو لوه منه هاو قيزو منه لانه دمشيعته مدوه خوستاكه مدوه رو ببه يا رب استخوزم وی تشتی ببینم خوزم ببینم يا رب بشيگيو يا رب عزمان فاكري به نه لأنه عرندم يو كوري مرنده لأنه ترنده لأنه تحس كرنا تاقو عنده نجعل لنا مسكنا يا رب أفي آياتي دو خوزم ده حياتي خدا هر کس که به یا رب أفي آياتي دو خوزم ده حياتي خدا بيرن كرمك نبس اودا که بيرن كليتي مال من وحياتي من ونانوكو حتى أخوشم وحتى جيلي دهيج قشكي ما حياتي وانجيو تسيم ببا يا رب اسي يا رب الميدكم دغام شوري تعالون كن واشكرها بكن خلق بي شوري تاكاوي وينون كي المسير دكن الفر بي تاكاون الكلمة تجذب الناس خيره خلق بي شوري خده دكاوي تدو حياتها تدو حياتها هرو ببي يا رب شوري خوتيك هندر من ملو تدو حياتها بي تصرفي ما تدو حياتها بن حتى لو مدا ناكر ديسو حياتها بي ادستی خو پر کسو گینم ببي يا رب مجرد اپي گینم زانبن انه احس کرنه دمون سلامتی بواندم يا رب الميدكم انجيل آشکاره به جملتی مرا انجیل آشکاره به جملتی مرا 4 پرچه کردستان انجیل آشکاره به پیویت آشکاره به یا رب پیویت آشکاره به نه فلسفه فلانی و فلسفه فلانی و عشیره فلانی و مزنه فلانی و فلان نه یا رب روناهیت بلو به یا رب دهندر هر کس کی دا النور الحق الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم دبي روناهي راستي هر إنسان كي هر مروف كي روناهي دهندر ويدوبه ينير كل إنسان روناهيته دهندر هر يكي دو أشكره به يا رب الميدا كان يا رب بس به ملا أم ببينن يا رب حس كرنه بوف كمال عزمان قواتي وي هزي وي كم دستي هفده بگرن اونو كي دستي هفده بگرن و عم اعلان كن يا رب امید کن ویت شنو سر ملتی خوب انه بوف کی مال عزمین خدای کی ماه بوفک جمارو کام دستی هفته روکن بانو نو ببه بوف کی من و بوف کی تا وای بی کلا خوربه بوف کی من و بوف کی تا يسوع هات ويك عني المامينه هي هات وحسكرني المامينه ادي الميد كم يا رب انه اهم كون ابن قواتي جنائيه بشكين بقواتها يسوع بدون خطيه في المسيح يسوع ادي عم كون ابن يا رب في خطيه سر ملاتي ما كرد بشكين بنو في يسوع المسيح
اسیه کوری ابلیس سر ملتی ما بشكينن كوري ابليس دبي شعوذه سحر عباده اوثان نظام چه عم دشكينن قواتي گندل سر ملتی ما چوره يا رب المدكم ملكوتي تا اعلان ببه پوچویه تا اعلان ببه اعلان ببه نو ملتی کردو پنجه هم ببینن انه خوکو بروکه ما کرده ترکیه تین وعراق وإيران والحرجيكي خوكو بروكن معنا وريسن السرع عرضه والعزمين وريسن يا رب وريسن حقيقي نمعني باروتنا ونمعني سلطاتنا ونمعني مركزاتنا لأنه اشتا حزدكن ويشتي نزيك بيوه دبن ونزيك انجيل دبن ورنوهيد حياتي مادو يا رب تبلن ببا پیروز ببه نعمت عیسی مسیح حس کنه بفکه مال عزمان قوت رحی پیروز به مرابه جنها و حتی دویا دنیای شعبی خود ده به امین بی که لخ خورو ببه از او تو و رونوینه